rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Kristo amaro y'Imana abanenam. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thumma salatu wassalamu ala ashraf sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Inyuma yo gushimira umuremyi w'isi n'ijuru uraho Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yo yavuze muri Korani duti nitwe twamenye Qur'ani kandi nitwe tuzoyirinda. Amani n'imigisha bisakare kuwasozereje imana bahanuzi kizigenza mu ntumwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na nyuma yaho rero turatangwe n'ikigwa cyacu. Imada umutwe w'ijambo uza uvuga uti mbega kurongora umugore arenze umwe ni icyaha? Ariko akabaza kurongora umugore arenze umwe ni icyaha? Abapasitori bitegure barwandika. Hariko akabaza tugomba kwisunge ibitabo. Turi kumwe? Tugomba kwisunge ibitabo turabe mbega kurongora umugore arenze umwe ni icyaha cyangwa si icyaha? Koko ku munsi w'ejo hari abavuze uti kurongora abagore benshi ngo nukugwiza sida. Naam. Tiko mwarimu tutatura mbega kurongora umugore arenze umwe nukugwiza sida cyangwa si ukugwiza sida? Duhera kwanza kuri pointi ya mbere, ni icyaha cyangwa si icyaha? Nyarusa tuje muri bira mukaba amapiri. Twifuza reka abantu bose ngaha yuko badukurikira ku ruhande rw'abese badukurikire no ku ruhande rw'abatisa badukurikire, na cyane cyane turi kumwe n'abapasitori baheza dukurikire hama no baraheza baduge ngaha batwereke ikuntu ari icyaha. Mwarimu ndahera kwanza muri Bibiliya mbaze Imana, mbega Mana kurongora umugore arenze umwe umuntu akarongora abagore benshi twisunze Bibiliya ni icyaha cyangwa si icyaha? Waratanze uburenganzira cyangwa ntabwo watanze? Yeremiya 29:4 gisika sisi. Yeremiya 29:4 muri ya Bibiliya ndiyo aragira ati nguko niko waronye n'ingabo agize. Ati nuko waronye n'ingabo Imana ivuze ngo iki? Isirayeli ati niwe Mana y'Abanyisirayeli abarira abanyatwe bose. Imana ibarira abanyatwe bose ati nimwubakire amazu yanyu. Ati nimwubakire amazu yanyu muyabemwo. Ati amazu maze kuyubaka mwongere muyabemwo. Mwirinde amatongo murye ibiyezemwo. Hama muze kurima amatongo mufungure yeze mu matongo yanyu. Ndiyo mwiyabirire iki? Abagore. Imana ati mwongere mwiyabirire abagore. Haro tuntu dusatinda kwanza mwarimu kujuza kwabira abagore. Mwarimu nushobora kuja kwabira abagore udafise haruzo muryamika, ubanza kubaka inzu ahazoryama hanyuma ukamutegurira utegura kwanza uburira azoryamako. Imana ati mwongere murime amatongo yanyu. Bivuze ati mwarimu kurongora umugore sukumwicisha inzara, utegeza kumugira iki? Kumurasiyona, kumugaburira. Namana Imana imaze kuvugirira ati nimwiyabirire abagore banyu. Abagore banyu bivuze nande? N'Imana rugira byose. Banda bice 6 mubyare abahungu n'abakobwa. Ati mumaze kwabira abagore ati nzoca ndabahereza mubyare abahungu n'abakobwa. Ndiyo usabire abahungu banyu abageni. Ati bamaze gukura abahungu banyu ngo nabone rero muza mubasabire abageni mubasabire abagore. Ndiyo mushingire abakobwa banyu. Ama mwongere mushingire abakobwa banyu. Niba mumubisaba mwarimu twebwe abakobwa bacu n'amasati batugira kumushingiza kuba umugore wa kangahe? Wa kabiri. Cyangwa umugore wa kangahe?
wa gatatu cyangwa ku mugore wa kangahe wa kane kubera Imana irabyerekanye muri bibiri Endelea mushingire abakobwa banyu kugira ngo nabo babyare abahungu n'abakobwa kugira ngo n'abakobwa banyu nabo baze babyare abahungu n'abakobwa bivuze twisunze icyandiko mwarimu cyo kwabira abagore iyo umaze kubyara umwana w'umuhungu mwarimu umwana w'umuhungu wawe afite uburenganzira kuba afite ubushobozi bwo kuyotunga abagore bangahe babiri akagira abajyandika ati kumwe n'abagaburira kurongora babiri afite uburenganzira no kunga batatu afite uburenganzira no kurongora bane afite uburenganzira ubyaye kandi n'umukobwa mwarimu biri kumwe kuja kumurongoza cyangwa kuza kumurongoza aje kurongorwa kuba umugore wa gatatu afite uburenganzira Imana yabivuze no kuba umugore wa kane afite uburenganzira Imana yabivuze yo ni Bibiliya reka pasitori reka sinzi umurongo ko bawumvise ni 9:5 muri Yeremiya mwarimu muri kira hano kwanza Imana ati nabira abagore banyu itambere kimwe Imana itanze uburenganzira muri Bibiliya tugomba kujya kuraba rero mwarimu abantu bamaze kugwira kwisi kuko mu ntango y'irema nta muntu yarongora umugore arenze umwe kubera bari bakwiye kurongorwa ntabwo ari bwavuke ariko bamaze kuvuka bakagwira mbega uwabaye wa mbere kurongora umugore arenze umwe twisunze Bibiliya ninde Kane 19 itanguriro kuko nta mukobwa yavutse adashaka kurongorwa kandi bakomeye Kane 19 n'inyota nyene bavisa biki gihe soma Kane 19 Rebeka yabira abagore babiri bizagenda gake aba bantu bamaze kugwira kwisi uwabaye number 1 kurongora umugore arenze umwe twisunze Bibiliya twisunze ibyanditse muri Bibiliya yahumetswe n'Imana mu gitabo cyitwa Bibiliya uwabaye wa mbere kurongora umugore yitwa nde umugore wa mbere yitwa nde Ada uwa mbere yitwa Ada ubundi Zira uwa kabiri yitwa nde Zira erega mwarimu ariko usanga Ada yasanga nkariya kandi mwari ahandi baza gupinga bopinga gukira igitabo cya mbere kitagwa bitiyemo ngo ni cya Mose wayama byitse Imana ya Mose kuri Sinai muri kirano wopinga gute aha rero uyo n'umuntu wa mbere abantu bamaze kugwira kwisi yarongoye umugore arenze umwe yino umugabo yitwa nde Lameki umugore wiwe wa mbere yitwa Ada uwa kabiri yitwa nde Zira iyo ni Bibiliya ni Bibiliya kandi ibyo nibiyazwe n'umukama kandi mwarimu nandiko yigeze yitwa inda ya Lameki kandi mwarimu mu bagore ba Lameki nta n'umwe yaragwaye umugera sida no mu bana ba Lameki nta n'umwe yaragwaye umugera nk'uko abapastori bivuga ati kurongora umugore arenze umwe nukugwiza iki sida nukugwiza iki sida kumbe bari mu ikurikira twisunze imvugo nk'uko bivuga twisunze imvugo nk'uko pastori bivuga wabaye wa mbere kugwiza sida ninde tugira Salomo ninde hamwe na Bibiliya wa mbere Lameki kuko n'uwabaye wa mbere kurongora umugore arenze umwe kandi uzurankurikira hari yego mwari inyuma ya Lameki muri kirano inyuma ya Lameki uwagize kabiri ninde yarongoye umugore arenze umwe itangura 16 ubwo namaze kuhazingurura bakurikiye neza no kuri bakabyoponza Imana ishobora Sarayi mukaburahamu Sarayi umugore wa Aburahamu ntiyari yabyaye wowe ntabwo ari bwaro n'ikibondo umwana kandi abana murabakunda mwebe ndabazi ati kandi yari afise inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari Sarayi yari afite inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari ndiyo Sarayi abarira Aburahamu ati Sarayi agenda inama ikiganiro n'umugabo wiwe aramuyaga mu
aramubwira ati uhoraho raba yaranyimye ibyara. Uhoraho umugabo wanjye raba yaranyimye ibyara, ndiyo ndabyara ku nshoreke yanjye, ndabyara ku nshoreke yanjye. kumbure rongera akana kuri we. Ati nzorongera akana kuri we. Agakoza gato biguza n'umwana yavutse kuri Hagari. Mwarimu yagiye kwiga ko ari umwana wa Sarayi. Kristo n'amajambo kwerivu yabyivugiye banda yatumve. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu cy'i Kanani. Ndiyo Sarayi umugore wiwe yabira Hagari. Umunyagiputakazi nshoreke yiwe amuha Aburahamu umugabo wiwe. Bigenda gute? Nuko Aburahamu ndiyo ararira Hagari. Nuko Aburahamu ararira Hagari. Hagari asama inda. Umugore wa kangahe? Wa kabiri. Wasekuruza w'abemera. Genda gake mwarimu. Abakristo baremera ko Aburahamu ari sekuruza w'abaki w'abemera. Abesilamu turemera ko Aburahamu ari sekuruza w'abemera. Abamuyigiza abagore bangahe? Babiri. Inyuma y'abo babiri mwarimu yarongwe n'ugira gatatu. Kubera iki? Yarafise aho abaryamika, yarafise ibyo abagaburira. Ibi na gatanu rimwe haragira hati Aburahamu arongora uwundi mugore. Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura. Amaze kurongora Sarayi hamwe na Hagari yaca arongora umugore agera kangahe? Gatatu. Yitwa Ketura. Mwarimu subira inyuma ku mvugo y'abapasitori ngo kurongora umugore arenze umwe nukugwiza iki? Sida. Kumbe twishuza Bibiliya Aburahamu yaronda abagore bangahe? Batatu. Ku mvugo y'abapasitori uwagize kabiri kugwiza sida ninde? Aburahamu. Ninde? Izi ko babyemeza neza bajya cyangwa ko baza gutaka. Nibo byemeza aricyo ukunda. Kumbe yaronda abagore bangahe mwarimu? Batatu. Inyuma yo kuronga umugore gatatu ujya mugore wa mbere Sara ariwe Sarayi hamwe na Hagari aba mutaza gupinga aba yari isezerano Imana yasezeranye sekuruza w'abemera Aburahamu yuko bategeza kuba abagore biwe. Nikibyemeza ari Galatiya 4:24. Galatiya 4:24 n'isezerano rishasha rya Yesu Kristo. Hagari hamwe na Sarayi yari isezerano ko Aburahamu yategerezwa kubarongora. Soma wumvirize. Haragira hati kuko byanditswe yuko Aburahamu yarafise abahungu babiri. Umwe ari uwo ku nshoreke uwundi ari uwo ku mugore bwite. Ndiyo ku nshoreke yabyaye ku buryo bw'umubiri. Uwo ku mugore bwite abyaye ku bw'isezerano. Icyo ni nk'umugani. Ndiyo kuko abagore hari amasezerano abiri. Yari isezerano ryahawe nde? Aburahamu. Yategereza kugira iki? Kubarongora. Ashitse ikagezwe n'Imana. Ashitse icyavuzwe n'Imana. Niwapinga ndagaruka. Uyu munsi niwapima gusa uvuge kandi nakurabana. Oya nakurabana. Mwarimu umurikira hano rero kandi ugende parampa ugende gakega. Inyuma y'Aburahamu amaze gushitsa icyavuzwe n'Imana akarongora abagore babiri yaciye yiyongeza ugira gatatu yitwa nde? Ketura. Twamusanze mu Itangiriro 5:1. Mbega inyuma y'Aburahamu mwarimu hoba hari ubundi yarongoye umugore arenze umwe? 3:5 Itangiriro 3:5 aragira hati ndiyo reka mbere bikakabiri. Nuko abahungu ba Yakobo bari 12. Ati nuko abahungu ba Yakobo bari 12. Leya n'umugore wa mbere wa Yakobo. Leya abyara umwana wa mbere Ifura Yakobo yitwa Simeyoni. Ndiyo. Na Lewi. Ndiyo. Na Yuda. Ndiyo. Na Isakari na Zebuloni. Ndiyo. Abarakeri niyo
Isirayeli iyo atarongora abagore bane mwarimu rirya hanga rya Isirayeli ntabwo riba rihari. Iyo ni inyungu yo kurongora umugore arenze umwe. Yo ni Yakobo acitwa Isirayeli intumwa z'Imana. Abanyisirayeli abahungu ba Yakobo 12 bavuka ku bagore bane. Nkurikirana mwarimu izo ntumwa intumwa z'Imana ahenda kere haza kuza umupastori aza kuvuga ati ibyo si byo tikwereza aza kuvuga ati ibyo si byo kandi cyo gupima ahabikura jewe capima pastori cyangwa mupimisha Bibiliya. Mbega hagati ya pastori na Bibiliya twemere nde? Burya mwarimu ku bantu bafise akiri zidoga yaba kurongora umugore arenze umwe ari icyaha. Aburahamu ari kurongora abagore batatu, Yakobo ari kurongora abagore bane, Lameki ari kurongora abagore babiri. Erega si Lameki gusa na Yakobo na Aburahamu, hariho witwa Esawu mutonya wa Yakobo. Esawu nawe yarongoye umugore arenze umwe mwarimu. Reka tubahereze mwaca gitabo cy'abandiwe Mose. Nyarutsa cy'itanguriro aragira ati kamere ku murongo wa 2 nyarutsa bakurikirane neza 3 mitanguriro 3 murongo wa 2 aragira ati Esawu ni mutonya wa Yakobo. Byagenze gute kuri Esawu? Esawu yarongoye abanyakananikazi. Esawu yarongoye abanyakananikazi. Uwa mbere yaciye abanza kurongora yitwa Ada. Uwa mbere yitwa Ada umukobwa wa Eloni ndiyo umuheti ndiyo na Oholibama n'umugore agera kabiri wa Esawu umukobwa wa Ana ndiyo Ana mwene Sibeyoni ndiyo muhiwi na wonone tugiye kongera ko gatatu nyarutsa nande Basemati n'umugore agera gatatu wande wa Esawu. Esawu yari mutonya wa Yakobo amaze kurongora batatu mwarimu yari yongeye ugira kane. Ugira kane n'itanguriro 26 34 uretse tuhagiye kiti ndabiri minota uko asamara 34 aragira ati nyarutsa Esawu amazina ka 40. Esawu amaze imyaka 40 arongora Yuditi. Arongora undi mugore agira kane yitwa nde? Yuditi umugore wa kane wande wa Esawu muze gupinga turagaruka. Uyu ni Esawu mutonya wa Yakobo kandi abo bose n'abana bavuka ku ntumwa y'Imana Isaka. Yarongora abagore ba Ibrahimu bane mwikira mwarimu. Ninyuma y'abasaba gusa barongo umugore arenze umwe turaza kugaruka. Ariko umupastori abanze aje ngaha atwereke ukuntu kurongora umugore arenze umwe ari icyaha. Mu gihe twabonye muri Yeremiya 2:4-6 Imana yatanze uburenganzira kandi n'umuntu umwe azayo yacaguye tukumwe zacaguwe n'Imana. Tubonye ko zarongo umugore arenze umwe niba ari icyaha cyakozwe n'abaziki z'Imana. Zacaguwe nande? n'Imana. Zitumwa nande? n'Imana. Zigishwa na marayika Gaburiyeli. Zishingwa na Gaburiyeli. Mwarimu impamvu atari icyaha kuba intumwa z'Imana zararongo umugore arenze umwe natwe bw'Abesilamu tukarongo umugore arenze umwe impamvu atari icyaha. Ngoma wa 2:20 Ngoma ya 2:20 tangamuka agoshangiye kuhashika. Ngoma ya 2:20 yarutsa namaze kuhazingurura mwarimu. Soma rero aragira ati twebwe kurongora umugore arenze impamvu atari icyaha. Umva bibiri kunivuga mpaka abahanuzi tubakurikiye. yarutsa mwarimu bwaho ndiyo barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa ndiyo Tekowa. bagitangura kugenda ndiyo Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati avuga ngo iki? nimunega amatwi yamwe Abayuda nande ndavuze abapaso n'abakisu nimunega amatwi no munsi ndiyo namwe ababa i Yerusalemu namwe bw'abanyengozi ngaho i Burundi munega amatwi. mwizere Uhoraho Imana yanyu. Mwizere Uhoraho Imana yatanze uburenganzira bwo kurongora umugore arenze umwe mubone gushikama kugira mubone gushikama. mwizere iki n'abavugishwa n'Imana. Mwongere mwizere intumwa z'Imana zarongo umugore arenze umwe muzikurikire.
mubone gutsinda. Kugira mutsinde musabwa kukiga sekuruza bemera Aburahamu yaronda abagore bangahe? Batatu. Ongera kandi bakurikira Yakobo yaronda abagore bangahe? Bane. Ongera bakurikira Meleki yaronda abagore bangahe? Babiri. Ongera bakurikira Esawu yaronda abagore bangahe? Bane. Kugira babone gutsinda bivuze bese mutwaratsi kandi ikintu mwazima zigishijwe n'Imana Sinzi ni yacu. Takbir. Allahu akbar. Bahe mikrofoni baza hano batubwire ko batabisinyako hama bigene neza. Wabonye mwene wayo. Kichwa. Yesu akibaru. Haya, asante mwenyekiti kunipatia nafasi Rakoze muhagarikiza mu mwanya ili tufundishe Waislamu ukweli. twigishe abayisilamu kuri. Napenda kwenda polepole ili watu wapate kutambua. Bifuza kugenda ndasaragurika nk'uyundi ariko ngende buhoro buhoro. Mimi sijalipa tiketi yangu kutoka Bujumbura kuja hapa. Ntabwo narishe tike yanje mva ibujumangaza hano. Ili kuja kufanya mchezo hapa. Nje kugira ninde ngaha. Bali natamani faida ya watu wapate kuruhusiwa. Ariko nditona kugira ngo abantu baronke inyungu. Mwalimu wa mwenye toka hapa. Mwigisha avuye hano Kuna huzuni sana katika maisha yake. nukuri numubabaro ku buzima bwiwe. Kama mtu hajasoma, Umuntu ya ataraja kwishuri yige. asiparamie kufundisha. Yewe ntuzusimbira nakujya usimbira ku Na giti kama kuna kitu haujui, ibintu utazi wewe tulizana ulize wa kufahamisha. tekana ubaze bakwigisha utahuze. Somo lao linasema Ikigwa cyabo kivuga kuwa na mke zaidi ya umoja kuba ufise umugore arenze umwe. ni dhambi. Mbega ni icyaha. Hiyo ndio somo. Icyo cyo kigwa Alitamani kufafanua dhambi ni nini, yashatse kugerageza ngo asobanure icyaha lakini hakutoboa. niki ariko nta byamutaye kuwama. Nilitamani nisikilize jinsi atakavyofafanua dhambi ni nini, Rero namurindiriye ndabe ngera asobanure icyaha niki lakini bahati mbaya hakutoboa. kwiba kwe ribi byamutaye kuwamazi. Natamani nimfahamishe kitu kimoja, Ngomba ndamutauza ikintu kimwe, ajue kama kuna mafundisho ariyo inyigisho na kuna matendo, hakabaho kandi no gukurikiza ibikorwa ama kuna vitendo canke gukora. Sasa ungituletea mafundisho hapa, Iyo wakatuzana inyigisho hano kusema Mungu ameamuru uti Imana yategetse kuoa mwanamke zaidi umoja, kurongora umugore arenze umwe, ningekubaliana na wewe. je nakwemeranya nawe? Lakini mstari umetoka katika Yeremia, Ariko imirongo utanze muri Yeremia natamani usikilize vizuri, kandi ubyumve neza. nisomee 24 24 Yeremia na 29 9 4 mpaka 6 yake. 29 kane kugeza Sikiliza ufafanuzi wa mtu mwenye ana busara wa kuelewa maandiko. umviriza rero ufise ubwitonzi kandi afise ubumenyi uburyo asobanura inyandiko. Nguko niko Uhoraho Nyeningabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, Ndio abarira abanyazwe bose, abo yambukanishije ngo bakugwe i Yerusalemu bajanwe i Babuloni. ndio Wa gatanu ati nimwiyubakire amazu muyabemwo, mwirimire amatongo mujye ibiyezemwo. hapo anaambia wanani? Abisirayeli bambuka minyagano kwa wingi wote, mujijenge manyumba, mujilimie mashamba. Endelea. Urumva ko abwira umuntu umwe yubaka amazu menshi muyabirire abagore, mubyare abahungu n'abakobwa. Oweni, anaambia wana wa Israeli, oweni. Muri rusanga bwira ati murongore wakeze, abagore. Si kusema anaambia mtu mmoja wewe. Nabwiye umuntu umwe ngo wa muntu umwe wirongore abagore benshi. Abagore Israeli wanatoka uhamishoni, nukuvuga umugwi w'Abisirayeli bavuye mu nyagano. Anaambia oweni, ababwira ati mukivunga muze murongore. Oweni. Ntabwo ari umurundi, arega n'umunyahari hafi ya Kongo. Oweni. Ni murongore. Sasa utanipatia nani akaoa hapo? Mseme mmoja mwao. Tangu umwe muri aba Yeremia yarongeye abagore benshi. Utanipatia mmoja hapo. Uzanu n'umwe ga. Fulani akaoa katika hapa. Muri aba bavuye mu nyagano. Uti naka alikuwa na wanawake wawili. Yarafise abagore babiri. Hiyo ndio shida. Nico kibazo mufise Abayisilamu.
Ni kama mimi niwaambie nyinyi hapa Waislamu oweni. babwiye abasilamu ni murongore. Naambia si nyinyi mko hapo wengi. Ni muri benshi. Oweni. Cyangwa nubwo ubwira abakristo abasore murongore. Nyinyi vijana oweni. Mwabasore ni murongore. Sasa nawaambia kwa wawili. Ashobumwe ngo ububwiye ko agiye ko arongora abagore barenze 2-3. Ni kutokuchua. Rero ni kutagira ubwenge. Mwenyekiti. Ikirume cha mutayi. Mwenyekiti. Baki hata dakika 10 utaniambia nimfundishe. Ikirume cha mutayi. Natamani kwanza nipitie aya zake. Reka nchere rero kumayange kubyo yavuzewe. Chenye amenishangaza. Ariko icyandangaje. Narudilia tena. Nongekane gusubiramo. Kuna mafundisho, hari inyigisho, na kuna vitendo. Hakabaho ndetse nukuba wakoze. Kuna vitendo watu waliotenda, hari ibikorwa bakoze abantu. Hata kama ilikuwa kinyume na Mwenyezi Mungu. Ariko kandi nubwo byari birushanye n'Imana. Alinyamaza. Imana ariceceke. Alinyamaza. Yaricekekiye. Na cha mshangao, igitangaza. Ametoa kitabu cha Mwanzo 4:19. Mwitanguriro 4:19. Anasema habari za Lameki. Avuga kubijanye na Lameki. Lameki akajichukulia wanawake wawili. Lameki achaitwa na abagore babiri. Ungejua msingi wa Lameki, wamenya ifatiro za Lameki, haungetoa aya hii. Ili bikuvuga kino uno murongo ari kuutanga. Lameki ni mtoto wa Kaini. Lameki ni umwana wa Kaini. Amefukuzwa mbele ya Bwana. Kuvuga Kaini yirukaje imbere hafi y'inyonga z'Imana. Na ni hapo msingi wa kuoa wanawake wawili ilianza. Na niyo mpamvu kuko yagararije akica yakabyago na Kaini baba ifatiro. Na unajua hapo y'ibyaha bindi. Na ndio kwa msingi wa mabaya. Ni kuvuga zari ifatiro y'ibyaha byace bikurikirana. Na ni hapo mabaya ilianzia. Aho niho nibibi byakurikiranye. Na ndio maana Lameki akajichukulia wawili. Niko mara achaitwa na abagore babiri Waislamu. Lameki amechukua wanawake wawili. Lameki yitwa na abagore babiri. Soma si yako kwa hapa huyu. Si ndugu yako ndio ametoa. Aigani mweleso ya bitanzi. Mwanzo 4. Lameki yabira abagore babiri. Anza 16. Anza 16 aya 16. Umviriza agukuruguture wumvirize. Nuko Kaini ava imbere y'Uhoraho, aba mu gihugu cy'Inoni ku ruhande rwa Edeni, ahera iburasirazuba tugwaye kashe. Maze Kaini abana n'umugore wiwe Asaminda, abyara Henoki. Yubaka igisagara acita Henoki, acitanije n'umwana wiwe. Henoki abyara Eradi, Eradi abyara Meyueli, Meyueli abyara Metuseli, Metuseli abyara Lameki. Unasikia? Ni mtoto mjukuu. Numwuzukuru wa Kaini. Na ni hapa kumeanza mwanzo wa mabaya yote. Rero aba nibo batangura iki ibibi byose byagiye bikurikirana. Hakukuwa na yuo. Nabyo warubize. Urasubira kandi kibazo. Angekuwa mwenyekiti wa kwao aseme inama za tangu. Ndio anaanza sema. Nawe alikuwa asukuza bwana. Wao alikuwa asukuza. Sasa hiyo tunavuta. Kama mambo ya kuoa ilianza kwa uzao wa Kaini. Rero ibyo kurongera abagore benshi byatanguranya sogo kwa Kaini. Na ndio maana nyinyi Waislamu mnakuta katika uzao wa Kaini. Nicho gituma n'Abayisilamu uje mu rubyaro rwa Kaini. Na ni hapo hata Muhammad amechukua hapo amirisi hapo. Na Muhammad nibyo yarazwe ya kuoa moyo wanawake zaidi ya umoja. Urongera abagore benshi. Baba twende kwenye amesoma kitabu. Ameenda akasema hivi, Ibrahimu baba yetu wa imani amekuwa na wanawake 3. Nikasema huyu tangu jana nilimkosoa lakini hakusikia. Sasa utarudia hapa wewe. Sasa utarudia hapa. Unipatie andiko. Mungu kaambia Ibrahimu. Huyu Hagai ni mkewe. Huyu Hagai ni umukore wawe. Unipatie andiko. Kamisho tandiko. Wewe Mwanzo kitabu chenye kinasema Mungu akamwambia Ibrahimu. Imani ibwira Abrahamu uti ngo Hagai ni umukore wawe madame. Sasa yeye imesema hivi 16. Soma hapa 16 baba. 16. Kitabu cha Mwanzo. Ameipitia hiyo. Yes. Usikie
Usikie kisa maandiko yalivyo. Sarai muka Aburahamu. Sikia maneno alisema ni Sarai anasema. Yari yaravyaye kandi yarafise inchoreke. Ndiyo. Y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Ndiyo. Sarai abarira Aburahamu. Sarai abwira Aburahamu ati Nabuhoraho yanyimye ibyara. Ndabyara ku nchoreke. Ku mukozi wanje. Kumure zorongera akana kuri we. Nuko Aburahamu yumvira Sarai. Yubihoraho. Tatu mara moja. Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu. Sarai abwira Aburahamu ataka gakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe ko nashize inchoreke yanje mu gikiriza cyawe maze ibonye ko ufise inda ica irankengera. Uhoraho sikia naducira urubanza twe nawe. Subiria kidogo. Ni Sarai amechukua Agai. Sarai niwe yafashe umukozi muyaya akampatia Ibrahimu. Umuyaya atamumuhereza Abrahamu amzalie mtoto. Kugira wa muyaya ngo amuvyarire umwana. Sababu Sarai alisema mimi sina. Kweli Sarai yari yavuze ko nta mwana agiye mfise. Na ni Sarai amesema. Nero Sarai niwe yavuze kafanye huyo awe mke wako. Uyu muyaya umugire kuba umugore. Ni Sarai ndo anasema. Ni Sarai yariko arabivuga. Na baada ya kuzaa kandi nyuma ya kubyara ukisoma 17 yake usomye 17 inasema nini? Soma hiyo mlango 17 mstari wa kwanza. Aburahamu amaze imyaka 99. Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose kandi ishobora byose uhore ugendera imbere yanje kandi utungane rwose nanje gusezerana isezerano zo kugwiza cyane. Sawa asante. 17 inasema hapo 10 ndwavuga Mungu akamtokea tena Ibrahimu. Imani isefa kuri Abrahamu na akamwambia Ibrahimu, imubwira Abrahamu, Ibrahimu kuwa mwaminifu n'umwizigirwa nifikishe ahadi yako. Shekani isezerano ryawe. Kwa sababu gani Mungu alimwambia Ibrahimu? Imana yavuze ibyo kuri Abrahamu awe mwaminifu, awe mwizigirwa. Ibrahimu alifanya nini? Abrahamu yakoze ili asionekane mwaminifu, nagaragara ko ari mwizigirwa. Na ukiangalia hapo Ahurabi palipita miaka 13, imyaka 13 renga kwa kuzaliwa kwa Ishmaeli, kugira ngo Ishmaeli avuke hadi Mungu amtokee tena Ibrahimu. Imana ichishere kwa Abrahamu amwambia hawe mwaminifu, imubwire uwo mwizigirwa. Ni kwa sababu alimsikiliza mke wake, yumviriye umugore wiwe, akafanya kinyume na yale Mungu alikuwa mwambia, akora igihushanye n'Imana yari yavuze ku mugore wiwe. Kwa sababu kwenye mlango wa 15 15 Mungu alimwambia Ibrahimu, Imana abwira Abrahamu, mimi utazaa mtoto kwa viuno vyako, uzobyara umwana mu kibuno cyawe, na hakuna mtu mwingine atakurisi, kandi na wundi azoba umurage. Lakini uvumilivu mdogo wa Sarai kubwo kutihangana gweguke akampatia mtakazi wake. Wa mugore Sarai acamuheza umuyayi mugabo wiwe. Kwa sababu kulikuwa ni sheria, hari cyagezwe bwana akizaa kwa mtakazi, iyo umugabo avyaye ku muyayi, ule mtoto anakuwa wa ule mke wake halali, no kuvuga ujya mwana yataba umugore. Na ndio nitakuja kufundisha hata wakati mtoko wa Yakobo, ndaza kulisha n'uburyo wavuze kwa Yakobo. Hawa watakazi wengine walizaa n'aba kandi abandi bitwa yuko abakozi barabyaye, na hakuna nafasi yenye Yakobo alimuita ule Bilai ama wengine aseme huyu ni mke wangu. Nabo bose babitwa yuko abakozi b'abayaya nabo yabise ngo aba n'abagore baje, anasema watakazi, ariko yabita abayaya kama walizaa, nubwo baba barabyara aliwaita watakazi, yabita yuko abayaya b'abakozi. Hata kwanza nikufundishe aya zako hapo, uliingia hapa ndakwigishe muri bibi ametoa 35 Genese baba Waislamu na ile 25 ambayo imesema wameoa wake wengi Ibrahimu. Hiyo nitaipitia baadaye. Ndio. Ibrahimu hajaoa mwanamke, naonyesha ama tuipitie mara moja. Soma hapo 33. Mwanzo 33. 33. Hapana, twende Mwanzo 33, 23 samani. My God. Sorry. Nimfundishe nimalizie somo nimfundishe. Sorry.
ajue mafundisho na Sara yaramaze imyaka 120. Kama unasema alioa watatu si kweli. Amaze imyaka 27. Sara alipokuwa na miaka hiyo 120, 127, iyo niyo myaka Sara yaramaze. Sara araheza apfira Kiritari. Sasa wasikia hapo. Hebroni. Biblia inatuambia Sara amekufa akiwa na miaka 120. Hebroni Kanani. Abrahamu aza kuraririra Sara. Sawa. Twende 25. 25. Sikia sasa mambo. Baada ya Sara kukufa, Sara amaze gufa, Abrahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura. Babyarana Zimurani na Yokishani na Medadi. Ukomboa muda. Baada ya Sara kufariki, Sara amaze gupfa kwenye mlango wa 25, kwa rero ku gice cha 25 ndio Ibrahimu akaoa mwanamke. Niho Abrahamu yaciyarongora uyu. Pole sana. Ariyo ibyo abantu bakoze, sio amri ya Mwenyezi Mungu, atari bwirizwa y'Imana. Acha nianze Ntangure nikiwafundisha Waislamu, ndabigisha Waislamu. Oa tu wewe shaka wigiriza ibigore byinshi. Wewe ukitaka uoe zaidi uzane ibyo bigore byinshi, lakini utajuta baadaye. Ariko munyimu za kwicuza utakupatia, na hata Salomo alijuta baadaye. Ndaguha na Salomo yaricujije, na Daudi alijuta baadaye, na Daudi yaricujije. Baba na Muhammad mwanzo moja, Muhammad atajuta nini? Anajua hata kutubu. Inazi no kwihana. 1:27-28. Aha, 2:28 no kuimana irema umuntu mu ishusho yayo. Misho y'Imana niho yamuremeye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire muzure isi biganza. Hiyo ndio msingi. Niko rufatiro. Aliumba mke. Imana yaremye umugabo n'umugore. Akumwambia mwanaume, yabwiye umugabo, wewe nakuumbia wanawake. Wewe nakuremeye abagore. Mke. Nakuremeye umugore. Twende ku chapitre D. Chapitre D mlango wa 2:22. 22 igice cha 22. Inasema ni hadi 24. Ugo rubavu uhoraho Imana ikuye muri uwo muntu. Sikia arokuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni umugore uyo. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje nakarako mu mara yanje. Azo kwitwa umugore kuko nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore, apana abagore n'umugore wiwe, mugore wiwe akaramata. Unasikia? Yego. Ndio maana mtu atakuwa ataacha baba na mama yake, umuntu azosiga se na nyina akae na mke wake ama na mume wake, abane n'umugore wiwe akaramata milele. Unasikia wewe? Ni umoja. Hapana abagore, mzabane na abagore bali bakaramata. Na ni hapo Yesu alikuja kuthibitisha, yaje gushita kwenye Mathayo 5 baba. Mathayo 5. Usikie mambo sisi, hayo ndio mafunzo. Hapana kufuata matendo. Hizo nizo nyigisho, hapana kukwikana ibyaha abantu bakoze na kukigizago. Kuna matendo watu waliotenda. Wihe uburenganzira bwo ko ibyo byaha. Atanipa mfano matendo ya Ibrahimu. Rero ibikorwa bya Abrahamu. Amechukua Sarai, yafashe Sara akampatia Farao mke wake, atamwa Farao umugore. Utakuja unaambie mbona huyu alimpatia, aseme Sarai anasema ni dada yangu. Wewe kwa mutanza vuga Sara ni mugore mshiki wanje. Akamchukua kama mke wake. Sara na Farao taramwakira nk'umugore. Na Mungu akampiga Farao. Ariko Imana ikubita Farao kwa sababu ya Sarai. Kubera iki ya Sara? Wewe chukua na wewe tu, ni matendo hayo. Kwani bikorwa byakozwe na wewe? Na wewe mke wako fata umugore wako, tia mtu mwingine. Umushire ngaho kwa nani mbe yitwa Mathayo. Kamata Mathayo. Yitwa Mathayo. Soma Mathayo 5:30. Mathayo 5:30 kangaye. Na moja hapo. Na rimwe. Kandi byaravuzwe ngo umuntu wese yerukana umugore wiwe. Hiyo ndio shida ya Waislamu hapo, yuko nasema kuhusu talaka. Yesu anasema nini? Namuhicete cyo kubavanura. Ariko jeho ndababwira ndio yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanishije, kandi uwabira umugore azoba asambanye. Tuhende 32. Wabira wawukanye azoba asambanye. Unasikia anasema hivi,
ikiwa kama unafukuza mke wako wirukanye umugore wawe na haiko amri ya usharati ulimchukulia, utamufashe yasambanye, ule mwenye anaenda huko uwe azoba wirukanye umutwaye ari akionana na mwanaume akagera kabonana n'umugabo anafanya usharati, bakaryamana na wewe ulibakia, wewe uzoba wasigaye na wewe kemera mwanamke mwingine ukagenda n'undi mugore usharati. wewe uri busambanye. Kwa sababu gani? Kweki Yesu amesema kwenye 19, atoma hapo hapa hapana, hiyo Mathayo 2:19, mlango 19 19. Soma 3 yake inasema nini? Abafarisayo baza kuri we baramugeza. Hii ndio inachanganya Waislamu. Baramubaza bati mbega biremega ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose. Na warabishura ati naho murasoma yuko uhereye imbere na mbere rurema imbere na mbere rurema yabaremye bari uburyo bubiri ikavuga iti nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Nizo nyigisho z'ukuri n'umugore umwe, pana zaidi ya hapo atari kugushauza wazana ukamenya wewe kama unakusudia kuchukua matendo, wewe nimba wifuza kugenda muri ibyo nyifato na kusubiria hapa ukuje na kurindiye hano rero uleta habari za Salomo, uzana makuru ya Salomo, uleta habari za Daudi, uzana makuru ya Daudi alikuwa na wanawake zaidi ya abafise ibyarenga igihumbi Salomo na Daudi, kisha nitakuja nikufundisha na Daudi wanawake wengi bivanye n'abagore benshi abiri. Akibir. Yes. Akiba. Ubarikiwe sana mwalimu. Amen. Naona ngozi wameelewa kabisa. Haiko batekanye n'abarimu kabisa. Wenye wanawake wawili naona watawake na umoja. Mwenyekiti mwenza. Kazi ipo. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi kicha kazi ipo kabisa. Umupastor avuye ngaha ngo n'ubupore bwiwe amaze ngaho iminota 20 yabuze inyandiko imwe ituma Aburahamu yokora icyaha. Yabuze inyandiko imwe Aburahamu imushira mu icyo cyaha. None inguvugishwa ati Aburahamu yarasambanye, ubivugije vuga ati Aburahamu yarasambanye. Urahawe ikaze ubakosore ko twamatwigisha ariko n'intumba zama kica kurikira kica. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubaze dushimira uhoraho Allah uri yaturekuriye kurongora abagore barenze umwe. Twongera amahoro n'imigisha tuyasabira iruke ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasangira ngendo biba n'abayisilamu bazomukuriza ku munsi w'imperuka. Dusabe Allah adushyire ku nabaraho amin. Amin. Reka manze njoherwa n'ikigwa mwarimu avuye kwigisha hano. Aravuze ati turabe ibikogwa. Bibiliya guhanura ikakubwira ati ukwizera utagira ikoga kuba gupfuye. Ubu natangajwe n'ibyo bya Yesu atigeze atunga n'ubumwe. Cyangwa cyamara nawe ugira abagore ugira umugore we waburongoye gute Yesu atagira n'umwe? Nimba wigira ku bya Yesu ahubwo nujya namutsa, ahubwo n'ufise umutango dore twirongorere kuko Yesu nigeze arongora. Araje tumenye mukwizera utagira kuko kwa arapfuye na Yesu nta kwizera kwanyu yari afise. Nta kwizera kuri ngo yarongo yujya nico itamutuzanya kaga mwisi nico twaravuze yuko inyigisho muvuga ko ari za Yesu atari izo muri Bibiliya zazanya kaga mwisi. Unavuze ati Yesu yarongoye ujya nyene kumbe Yesu yarongoye umugabo mugenzi we niwe batuzanya kaga mwisi. Ariko uruba nk'ikufuru kuri urumva nk'ubu wakanyipure. Reka nigere gukigwa arangirije muri Yohana 19:3. Somye nyandiko Yohana 19:3. jewe mera aho ahere gatera nduga cyana gukosora gushaka kanyu 19:3 aragira ati agira ngo iki baramwegera bati ndagize bwake Yohana 19:3. Matayo sorry
Matayo 19 umurongo wa 3 ni muri Matayo. Naam. Nagezeyo yego haragira hati hagira ngo iki abafarisayo baza kuri Yesu baramugeza. Yesu yishuye inyishu baje kumugeza. Baramubaza bati kuko bari bazi ko Yesu atagira umugore. Baramubaza bati mbega biremewe ko umuntu yigukana umugore? Kuko Yesu bagiye kumubona nko kogera kwa padiri ukamaze ibyuruka kigeza arongora. Na Yesu byagenze uko uba utanga inyishu uyu. Oya kandi no umusore kubw'inyanduruko ikintu cyose kubw'inyanduruko y'ikintu cyose Yesu nawe arabishura ati naho murasoma. Urumva Yesu si ibyo yishuye nawe ntabyazi ngo ntaho murasoma. 19 umurongo wa 3 Yesu arabishura ati naho murasoma. Narimutse ati kubera Yesu atari yararongoye atavyo yarazi yababwiye ati ntaho murasoma. uyu munsi nikiyaje intambara yatangwe no ku ruhande gari naho murasoma ati naho murasoma yuko uhereye mbere na mbere rurema yabaremye bari uburyo bubiri. Rurema ngo yabaremye muri uburyo bubiri. Nenda mwibaritse jewe ngize babiri turi uburyo bungahe? So umuhungu n'umukobwa ntibuguma ari uburyo bubiri nyene batanu. Acanze igitsina cya gatatu hari igihari cya gatatu batse bandanya. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Reka ndakwibaritse uwo mugore avuye kwa se na nyina akazi wanje ntitubaye umwe nyine. Uriyegera kabiri avuye kwa se na nyina akazi wanje ntitubaye umwe. Nere tukiri umwe nye ntiyasize se na nyina. Hari ahantu wumvise ngo umugabo azogenda ngo agenda iwabo n'umugore bose batumbera we mugabo umwe. Nicyo gituma Yesu yabasubije ati nimugenda mu vyanditswe. Nyereka ahantu rero mu vyanditswe Imana yavuze ngo urongora umugore umwe kandi urongoye umwe urenze umwe n'icyaha. Unyereka Imana yagutegetse we ngo urongora umugore umwe. Acamarira avuga ati Adamu yaremewe umugore umwe mu rubavu rw'iburyo bakuramo iki? Umugore. Siko bavuze? Bakuramo umugore. Ikibazo niba yavuye mu rubavu rwa Adamu wewe wavuye mu rubavu yavuye iwawe muta ni muri wewe waranze ujya kumuhigira ujya kuresha urakwa ntasobukwa na nyoko bukwe ufise. Adamu yarabiseseye ukora nabukwe yarakoye. Iryo irema nirongora biratandukanye ntabwo bisa. Abaremye barukwabo abarongora barukwabo n'amavuga biratandukanye. Reka gufatanya ikintu kimwe kandi uri professeur ntasoni. Ubu kurema no kurongora n'amavuga biramwe. Kurongora ni igikorwa gikozwe ugenda kurongora mu baremwe ariko kuremwa Imana irashaka kurema ikintu kimwe kikabyara amamiliyoni y'ibintu. Ibyo bintu navyo bigasubira bikagwira kurya nyine Imana irema igiharage kimwe akamera byinshi. Ariko abantu bize ni ngora ya akurega abagore babiri agacatora umwe twari kumenya kari kosa. Acaragenda mwarimu aja muri Yeremiya ngo mwarimu yavuze ati muze mwiyabirire abagore. Ejo badushinja kurongora wavuze umwe. Wavuze umwe none ngo bayisamwe bishinga kurongora abagore. Bibiri kizivuga ati nimwiyabirire abagore. Acavuga ati mbere ngo kurongora abagore benshi ngo mbere ngo baricuza abavugishwa n'Imana babikoze. Ngo abavugishwa n'Imana ngo babikoze mu bakirisi nta ufise umwe yicuza. Nta ufise umwe yicuza. Hajya muri parike muja gukora yiki inde ndaguhe urakoze cyane. Imigani mwarimu 18:22 mu migani ya Salomo ngo Salomo yaricujije. Salomo yavuze ati ngo iki? Urose umugore abarose ikintu cyiza. Nango yaricujije kandi abarose ingabire ivuye kuhoraho. Nibariza akabazo urose umugore uburose ikintu cyiza. Nk'ubu jewe ndose telefone nziza ndose ya kabiri ni icyaha. Ni nziza nayo biba ibyiza bingahe? Bibiri. Mba nongeye icyiza kuki ndi kuko ni byiza. Abo nongo baricu
muyabone muyabone ubu wakoguze iyo pantaro nziza ufise imwe kwari nziza ufise imwe aragenda akagura ngo iyi yirabura reka ngure niya Pere ngure niya John kubera ngo yambaye yaberewe n'Imana iguhaye umugore iguhaye ikintu ciza uca wiyongera mbese urongoye muremure mugufi inzobe uwirabura bakaba bane acavuga ati Lameki ava kwa Gahini ngo mbere n'abayisilamu bose bakomoka kwa Gahini rindira rero ndabe kwa mwari muri professeur reka nayo hano kuri mwari mureye Gahini ngo niwe yarongoye abagore bangahe ngoba bipuye kwa Lameki si sawa ngo yabira abagore bangahe babiri ngo kubera Gahini bari yavume n'iki n'Imana ikibazo Adamu abana bari babambere bari bangahe Gahini nabe Abeli yapfuye hagasigara nde Gahini ngo yarongoye umugore ni waza hano uyu mugore yararongoye yaramukuye he uminyandiko uyu mugore Gahini yarongoye yamukuye kwande yari avuye hehe yitwa ngwiki mu gihe bari babiri agapfume hagasigara umwe si sawa ikigira kabiri nyimba bararongoye bakagwira wumva abantu bose bazananye kwande mu gihe hari hasigaye umuhungu umwe yitwa Gahini we namwe muca mupfa kuwitwa Bure si sawa wewe ni waza hano unyishure burya ahanye naza kanoga kagwamo acaragenda mwari mu mitango none hari kare 15 sinjaye acaravuga ati nta hantu na hamwe muri Bibiliya Imana yigeze cyangwa mu gitabo cyo cyose Imana yigeze ibwira Aburahamu ati Hagari numugore wawe Emedi ngira ngo ujyane kwishuri guhera no munsi ntuzosubira kuvuga iryo cyambo ntuzusubire n'undi munsi genda mwari muri Doctrine et Alliance kitabu icho cha Kristo naam mafundisho na maagano paji ya 329 umurongo w'itatu na kane ngori yarirutse inasemaje Mungu alimwamuru Ibrahimu Mungu yategetse Aburahamu na Sara akamtoa Hajiri akamtoa nani Hajiri Mungu niwe yategetse komeza kwa Ibrahimu kuwa mke wake aliamuru Mungu alifaje kumushira igitabo cy'abakristo mushire iyo ni Doctrine et Alliance soma batize n'igitabo igitabo gikomeye cyane mu bitabo cy'Kristo wemera mwe mutaraja kwishura mukomendura ahakora mu mutwe bindi yari twaza twagutiye Doctrine et Alliance igitabo gikomeye cyane cy'abakristo ushaka kumenya ibyo mu bitabo mutubaze twege twe dufite ibitabo barahiye mwa barakomye Imana kubera iki yamuhaye umugore Hagari 16 itanguriro hajyanye ne 10 ndabigusigurira kamwe ko kandi n'umugisha wavuye ngo basoma muri ya Bibiliya yera batwara mu kwaha nk'igipimo gipima umuriro wa malaria batazi byanditse somasha 13 murongo wa 10 ati nyarutsa mwarimu umumarayika uhoraho atakabwira Hagari ati Aburahamu amaze Sara amaze kuguhunga avuye kwa Aburahamu haje umumarayika abona Hagari agiye kuva mu rugo umumarayika amubwira ngo iki nzosegenyura cyane urubyaro rwawe bitume rudashobora guharurika hagati yewe n'umumarayika umurafise ubwenge ninde wowe usumba umumarayika wewe usumba ubwenge umumarayika ajya marayika araza abwira umugore wa Aburahamu agira kabiri ati nzosegenyura cyane urubyaro bituma rutongera gute rudaharurika rube kuba isinzi yarutsa umumarayika amubwira ati umumarayika yongera amubwira ati raba ufise inda kumwe byagenda kwa Yesu amubwira ati raba mugore wa Aburahamu gira kabiri ufise inda uzabyara umuhungu kandi Ismaili none Imana yabitaritse kwa umugore wiwe kujyanye namuhaye umugore yari kurubika umumarayika ndabona wa mugore namuharagiye genda umubwire utisubira mu rugo uce bugufi Imana ishimubwira ati nzosegenyura urubyaro rwawe bituma rutoharurika bandanya zumwite Ismaili risobanurwa ngo Imana n'izina uwo mugabo umwe nazobyara uzomwita izina rivuye mu ijuru uzomwita Ishimayeli risobanura igisoma ngo
Imana irumva. Imana igira gute? Irumva. Kuko Ibrahimu na Hagari imuhaye umugore yitwa Hagari, ikiramwumvira ko asamye inda, acavuga tuzobyara abana benshi kandi bazoba isi nzi. Nicyo gituma uzosanga n'Ubwisirayeli yacaturondera, kubera bo bahonye abarabu bakagwira bakaba benshi cyane, tukagira n'inoti, mujya kubiba n'ubutakamirwa murabica ngo muhigarurire, kuko ujya n'umugisha twe twahawe uturutse ku Mana, ku mugore agira kabiri wande wa Aburahamu. Badanya iyo nyandiko sinayiheza. Badanya nihondi badanya kuko raho bidera tanguye gushurasha kuko yarayumvise, kuko uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. yaragize imana ati umugore nahaye umugabo kwera aragiye kwe. Imana iravuga birayibabaza kabisa, tisubira ngo irasha Ego abandi bantu azomera nk'indogoba y'inyeshamba. Nicyo cyo baraduhiga. Komeza nyarutsa. Azohanga abantu. Turabahanze nuno munsi kirongoreye babiri mugira inziko yabone bose bandanya ahangwe na bose. Nuno munsi sinase murabisha amabombe muri Israel, nta numwe avuga ati barabamaze muri Gaza. Mwemubona ko ari cagezwe n'ingorane. Bandanya azopfa aho yishingiye amahema ngo n'ibyanditswe komerasha gosha nubwo kabike biraza. Bandanya uravuganye nawe uhorahejeje kuvugana n'umugore agira kabiri wande wabura wo mugore waravugana n'Imana wewe bica bigenda gute? Hagari amwita izina, Hagari acamwita izina aturi ndavyi ati mbega ahantu koko. Ibaza umugore agira kabiri, Sara ntiyanabonye ivyo. Uwo kabiri ahantu koko ndahabona iyimbona nimupinge rero. Wewe urikurayo wabaze wiyumvira mu mutwe ko ariko bimeze. Uyu munsi igene bajyamazi cyaciye haboneka ntibaka bagita zamuzamu. Mwarimu aho yari yenda muri Samweli, mwarimu ubwo yavuze bwaheze. Tsimbira muri Samweli wa kabiri 12:8 nyarutsa. Samweli wa kabiri 12:8 12:8 namaze kwazingurura. Wagezayo ngwinjiza ingoro ya shobuja. Ninjiza ingoro ya shobuja nguha n'abagore biwe ngo bagusegure. Imana yahaye abagore Dawudi, genda bamwake niba mwihereka. Imana ibwiye Dawudi ati je nakwihereye abagore, kandi Imana ibatsa abandi bantu. Nakwihereye abagore ubasegure. Mupinge Dawudi yake nese nunga Imana hawe zabu gurya Dawudi ngo murariba ngo Dawudi aratamba kuko yamugiriye neza. Nihereye abagore benshi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe uzunguza ubwanwa, uzunguza umutwe, uzunguza ingonga, uvuga ati Aburahamu n'umusambanyi. Uyu munsi ni finali. Uvuga ati Aburahamu n'umusambanyi. Urabukugena abantu bash. Kweli kicha igo wa muhungu. Safi sana. Haleluya. Amen. Waislamu takbir. Uyo mwenyekiti aguma kwita gica araza kubitusobanura mu Kirundi gica uko bivugwa. Anafurahi sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nawe yikubigishije neza ngwino kandi wakuruguture. Mtume na nabii wa nyakati za mwisho. Ngwino bafashe. Unjo profesa pale na Muhammad, uni profesa. Yigisha safi sana. Abatara Profesa huyu. Ndio original huyu. Amesema kitabu gani? Ile kitabu kama Alliance Doctrine. Idrisa, wewe nilikuwa nakuamini sana. Alliance Doctrine. Doctrine ni kitabu cha nani? Gani sasa? Wacha nisende. Mimi nilikwambia. Wewe muvuge. Mimi nilikwambia. Okay, it's okay. Nilimwambia hivi anipatie andiko katika Biblia. Mwichandiko muri Biblia. Wapi Mungu kamwambia Ibrahimu, Imana ibwira Aburahamu, chukua mkewe huyu
oyo Hagai ni umugore wao. Acha nipate baba, kamata kwanza Mwanzo 18. Itanguriro 18. Soma hapo Mwanzo 18 unasema nini? Itanguriro 18 ivyanditswe bivuga gutya. Mimi natoa kitabu, natoa na aya mu Biblia. Abonekera Aburahamu. Sikia, ndio. Ari kuri bya biti bya Mamure byitwa Imireyo Meroni. Wende mara moja kwa mlango mstari wa 8. Yabira amata yurubu mstari wa 8. y'amakamano y'inyana za Yashuri yabaze abitereka imbere yabo abahagarara mu mbavu munsi ya cya giti barajya. Ruka ku mstari wa 8 mara moja. Baramubwira bati Sara umugore wawe ari hehe? Ni Mungu anamuuliza, ni wale wa malaika. Baba malaika wamekura uti. Akamuuliza Aburahamu, Sarai mke wako iko wapi? Arabishura ati ari mwihema. Natamani unipatie andiko. Mungu anamwambia Ibrahimu, mke wako Agari iko wapi? Zangare tubire. Imba imubwira Aburahamu, umugore wawe Sara nani Hagai ari hehe? Yesu yeye amesema hivi. We yavuze aseme imani bila matendo ni bure. Ngo ukwizera atabikorwa ni kubusa. We apana kuvamia maandiko ya Biblia ndugu. Beka kudusimbira utarukiye kujyana tutanzi. Iyi si Korowani. Mwambia si Korowani. Yena ari kubwiye si Korowani. Imani bila matendo ni bure. Ukwizera utagira ibikorwa no busa. Mimi jewe nimeamini. Narizeye. Na maneno ya Biblia yananiambia ibyo Biblia mbwira. Nikiamini ndayizeye. Nibatizwe. Mbatizwe. Kubatizwa ni kitendo. Kandi kubatizwa ni gikorwa n'abakozi. Ikiwa kama mimi nimeamini, jero narizeye. Ni lazima nibatizwe. Ngomba mbatizwe kwerekana kugaragaza nkora ikintu. Hiyo ndio imani bila matendo. Ukoreko kwizera kutagira ibikorwa. Hapana ya kuoa. Hapana ibyo kuzana abagore. Mafundisho ya kuoa tuko nayo sisi. Kuzana ibigore gore gusa hapana. Waislamu mimi sijui. Waislamu sisi bizaho mwagwiriye. Amerukia hii Mathayo 19:3. Mathayo 19 yaisimieko. Yenyewe kamugonga. Wenye niramukubita. Yesu amenukuu, amekuja kufundisha. Ngo Yesu nabyo yarazi ngo yale yaliyosemeka tangu zamani. Yesu alikuwa avuga ibyavuze kuva kera. Kisha yeye ananiambia, wina wavuze. Kwa nini wewe unaoa? Ngo kweke urongora. Na Yesu yeye mwenyewe hakuoa. Ngo Yesu nawe natarongoye. Yeye akufanya kitendo cha kuoa. Wewe yakoze icyo gikorwa cyo kuronga. Lakini amenifundisha nisioe zaidi ya umoja. Ariko yanyigishije sindongora urezi umwe. Ndio maana nakwambia tofautisha matendo na mafundisho. Cyo gituna kugetandukanya inyigisho n'ibyo murabakozi. Sasa Waislamu nyinyi waweni hakuna shida. Wewe Waislamu mushake muzane batamusiku. Batamuchana. Acha niwaambie. Ndema mbwire. Waislamu hata Muhammad akuoa wendi arongoye mwanamke zaidi umoja. Umugore areze umwe wakati Hadija angali wai. Igihe Hadija yaraki muzima. Alioa zaidi ya umoja. Yarongoye ureze umwe wakati Hadija amefariki. Hadija amaze gupfa. Miaka yote aliishi na ariko imyaka yose yabayeho akuoa. Yarongoye ugira kabiri. Kitabu cha Wakezi. Yare kumukura amaso osha. Wakezi nasema nini? Wakezi. Kurasa wa pili. Unasema nini? Mwanzo wa umri wake mpaka kufika miaka 50. Soma kwanza title. Sababu ya kuoa mtume wake wengi. Sababu ya mtume kuoa wake wengi. Mwanzo wa umri wake ulikuwa mpaka katika miaka ya 50 akakaa na mke mmoja tu. Alibakia na mke mmoja mpaka miaka 50. Alikuwa na Hadija tu peke yake. Na bila ya maasuria pia. Bila kula hata hawa wa nyumba ndogo ndogo hakukuwa nao. Hakukuwa nao. Alikuwa tu na mke mmoja Hadija. Naye bibi Hadija ambaye alikuwa anaweza kumdhabiti mtume. Alikuwa anamkamata vizuri, alikuwa peke yake. Nikuga yaramufuata neza nk'umugabo umwe. Hao Waislamu wanawaoa na juu ya hivi alikaa naye huyo tu peke yake mpaka akamfia. Wakati alikufa yeye hapa
Ndio sasa Muhammad akaanza kuchipuka kwenda kuoa. Alipokufa huyu bibi Hadija, aliona mkongwe mwingine huyu Muhammad, bibi Sauda. Endelea haraka. Naye huyo pia mmoja mpaka akajiri naye Madina, akakaa muda wa kiasi cha miaka 4 na mke wake. Asante. Lakini kamwisho bana, lakini alipoanza umayamaya kwenda kuzamaa salaba ibimaraya kusilimu, hapo alipompata mtume, alipomposa mtume aongeze hao wake, kila haja akizidi kutokea. Tunasikia hata Muhammad alikuwa anajua kama ni sheria kuwa na mke mmoja. Yaziko ari umugore umwe, lakini baada ya Hadija kufariki, Hadija maze gufa, ndipo sasa alianza kuangalia nje, kuko yari kumukura amaso akamumena amaso, acatangura kwiheza ibindi bigore. Ni hapo suko utasoma si kitabu cha kwenu hiki ngiki gaha urazi gisome ugitore. Amesema hivi, yavuze, anasema tusome kitabu cha Migani 18:22. Sijui kama Idrisa alikuwa amesoma hapo ama alikuwa hajaelewa. Apataye mke amepata kitu chema, apataye wake apata wake vitu vizuri. Uronga abagore benshi abarosi ibintu byiza. Ama imesema apataye wake niko yavuze. Umugore anagia tulie. Sasa apataye mke urosi umugore apata kitu chema, abarosi kitu cyiza. Acha nikwambie ndugu yangu baba, twende kwa wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Sikiliza si Salomo kisa amesema. Wimbo ulio bora. Tunafundisha Waislamu achana na kuoa. Hakuna hata nafasi moja. Ngapi baba? 6:8. 6:8 inasema hivi. Wimbo ulio bora. Haraba mikazi 60 nicoreke 80. Sikia Salomo anasema kuna Wasuria 990. Endelea. Nabigeme bato harurika, ariko ndio inanuma wanje we atagira agasemba niwe wanje wenyene. Unasikia? Nikinege kuri nyina n'umutoni kuri nyina yamubyawe, abakobwa iyo bamuvanye bamwita umuhigwe. Sasa unasikia Salomo anasema hivi. Salomo avuze gutya, wako malikia 60. Hapana malikia hivi masuria. Kunaanza malikia bitangije kwanda bamikazi 60 na masuria 80 nicoreke aribo bayaya 80 na wanawali wasiohesabika. Ndese na wanawali wale, soma hapo kwenye hiyo 8 tu. Ndio nabigeme bato harurika, anasema ndio hapo wanawake nukuvuga ndio na wake wengi, nukuvuga yari afise bese narundanije. Lakini soma mstari wa 9. Ariko wishena kabugati ariko inanuma wanje, lakini akasema huwa wangu, inanuma wanje we huwa umoja, atagira gasemba niwe wanje wenyene, ni umoja tu wenyene. Hata kama wale walikuwepo nubwo izo mara zihari, lakini Salomo alijua kama kuna uwa wake mmoja. Ariko Salomo hayishugwe ryanje rimwe gusa, mkamilifu wangu wewe awishitse kabisa na karanga. Sasa anaua moja. Salomo anajua kama ninaua moja. Salomo avuga ati je mfisi ishugwe ryanje rimwe gusa. Na ndio hapo kasema kumbe ni hivi. Atagwa wote kumbe bose naenda narudia kwa wangu mmoja. Jewe sibe kuri wanje umwe gusa. Kwa sababu Salomo alijua, Salomo yarabimenye tangu zamani kuva kera kulikuwa ni umoja tu, nari umwe gusa. Mpatie asome baba. Alisema Mungu ndiye alimwambia Ibrahimu na Sara. Tusome hapo. Inasema Mungu alimwamuru Ibrahimu na Sara, alimwamuru Ibrahimu na Sara akamtoa Hajiri
kwa Ibrahimu kuwa mke. Ni kwa nini Sara alifanya hivyo? Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu hii ilikuwa sheria. Kwa Kutoka alifanya hivyo kwa sababu ilikuwa sheria. Ilikuwa ni sheria, ndio ilikuwa sheria. Ilikuwa ni sheria. Ikiwa kama yeye alikosa mtoto mwanamke, alikosa mtoto. Ni Maria mzumana. Alikuwa na mtakazi. Jana fisi tuli. Ni Sara ndio amepeana. Ni Sara ya mutanzi. Simana. Sio Mungu. Simana. Waislamu, mnakwama wapi? Acha kuoa. Acha kuoa. Leka kuzasha utunza ndio bigori. Mimi nimesema hivi. Mwanzo wa kuoa wanawake wengi umeanzia kwa Kaini. Gutangura kurogera abagore benshi byahere kurubyara rwa Kaini. Sasa ni hiyo ndio maana ikaenda mlolongo. Bituma rero bikurikirana. Na akasema hivi, avuga ati sasa Kaini alikuwa mtoto wa nani? Nubwo Kaini yari umwana wanje. Sasa akaoa nani? None we yarongoye nde? Na akasema hivi, avuga ati sasa huyu mwingine uzao uruno byara ronde umetokea wapi? Bavuye he? Huyu jamaa hajasoma Biblia. Anasoma Biblia. Baba soma Mwanzo hiyo 4:25 nasema nini? Kane 25. Nasema nini? Kane 25 havuga gutya. Tuko hapa tuwafundishe. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe. Abyara umuhungu amwita Seti. Hapo Kaini ashamuua Abeli. Ati kuko Imana ishumbushije uwundi rubyaro. Ndio. Urundi rubyaro mu gishingo cha Abeli. Ndio. Kuko Kaini yamwishi. Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Achia hapo kwa sababu ni hapo sasa ulolongo lishuka. Aha niho urubyaro rwagiye rukurikirana hata tukafika kwa Nuhu. Kugeza dushitse kwa Noa. Nuhu naye akazaa watoto watatu. Noa nawe abyara abana batatu. Na wale watatu walikuwa mtoto anaitwa Seti. Hari umwana nawe yitwa Shemu. Na Shemu ndio mlitoka uzao wa Ibrahimu. Noa avuye Grace ni baba yake wa Ibrahimu. Watera se wa Abrahamu. Watera. Na ndio uzao wa Tera umetoka. Niko rubyaro rwagiye rukurikirana. Kutoka mpaka kwa Ibrahimu. Rugenda rukurikirana kugeza kwa Abrahamu. Isaka na kwa Yakobo. Isaka na Yakobo. Lakini uzao ulianza mambo ya kuoa. Ariko rubyaro rwatanga byo kurongora. Uzao wa Kaini. Nurubyaro ruba kuri Kaini. Hapo Muhammad katosha. Muhammad nawe yagiye kubyigana. Kwa sababu aliona kumbe baada ya Hadija kukufa. Hadija amaze gupfa. Akasema kumbe hata mtoto wa Kaini ameua watoto wake wengi. None no umwuzukuru wa Kaini arogabagore benshi nawe cyatanga kurongora benshi. Tokeni huko. Vayo. Mwache huyo ni umalaya. Bekagwe n'ubumaraya. Ni umuke umoja tu. No mugore umwe gusa. Waislamu mnakwamia wapi? Mukuje huku. Waislamu muveyo shaya. Tuko tunabakibura mu rukundo. Tulionyesha hivi Waislamu wanavuta mkicho chao. Leo Waislamu walikuwa wanahanura mu mitwe. Ibrahimu hajawahi kuwa na wake watatu. Na gihe Abrahamu yabaje n'abagore batatu. Ibrahimu alikuwa na wake wawili. Ariko yarafise wake wawili. Abagore babiri. Sara baada ya kufariki. Ni kuvuga Sara amaze gupfa akamuoa Ketura. Ketura acharongugwa na Abrahamu. Lakini hajawahi kuwa na wote wawili. Ariko nta n'umusi n'umwe yabanye nabo mu nzu. Bagiye bapfumwe uwundi apfa arongora. Baba. Naam. 21 Mwanzo. Soma hapo twende mbio. Regi binari mitanguriro. 21 anza kwa mstari wa 9 mara moja. Murongo w'icenda avuga maze Sara abona wa mwana wa Hagari. Haraka ndio. Umunyegiputa kazi wo yabyaranye na Abrahamu. Ndio. Ariko aratwenga. Ndio. Bituma abarira Abrahamu ati irukana yicoreke yumuyaya umwana wayo. Mfukuze huyu muyaya na mtoto wake. Kuko umwana w'incoreke atazoragana n'umwana wanje Isaka. Kwenye 16 Sara alimwambia Ibrahimu. Muri gisha Abrahamu Sara yamubwiye. Ingia kwa mtakazi. Kugira ngo amwizire iyo cereke umuyaya. Akuwe mke wako. Uyo mukozi kugira ngo amubere umugore. Akuzalie. Ngo akubyarire. Lakini kwa 21 ariko 21 Sara akabadilisha akasema. Muri ico gice Sara arahindura. Kuze huyo yaya. Irukana. Na mtoto wake. Uyo mukozi wo mu nzu n'umwana wiwe. Sehemu Mungu alimuita huyu aseme ni mke wa Ibrahimu. Naho yamwise ngo jewe n'umugore wanje Hagari. Wanapenda kuoa sana tu. Rakunda kuzana ibigore. Asante sana.
Profesa ma profesa Emet. Murakoze cyane mwigisha Emet. Huyu ndio profesa ma profesa. Hali mafundisho safi sana. Naona Waislamu wanaelewa kabisa. Mwenyekiti, Azana. Wako mbali bana, ni swali la majibu. Ni swali la majibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego nabo batangura kubaza ni kazamure acaza bazi. Nashimiye umusomya guma bango mwache kuoa mwache kuoa. Subi nkaye mikro none kandayigusubiza. Suyimpa. Wakoze na Abrahamu yari umusiramu. Shaya majambo yaguheranye uyu munsi. Abrahamu yari umusiramu. Kwigicigwa. Urakabona. Wakuja ega byafashwe muri kamera. Abrahamu yari umusiramu. Tanga mikrofoni bamusigurire. Takbir. Yes, akbar. Yes, akbar. Wataelewa Waislamu leo. Kamerameni safi. Karibu mtume wa nabii. Hii swali ufanye kadogo hapana kubwa. Ugira ikibazo gitonya cyoroshe kugira ngo nubaha amananiza. Ya, nilisoma hapo nasomye ngaha ama tulisoma Mwanzo 23. Sara yaramaze imyaka 120 ku murongo wa mbere 27. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza apfira Ikariyari hariya Hebroni mu gihugu cy'Ikanani. Aburahamu aza kuririra Sara no kumuborogera. Yes. Aya, asante. 25 yake 25. Aburahamu arongera n'igice cya 25. Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura, babyarana abana bazimurona. 12 yake sura 12 hiyo Mwanzo. Igice cya 12 nyene mu itanguriro. Ijambo ry'Imana avuga gutya: Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu zo kwereka, nanjye zo guhindura ubwoko bukomeye, zo guha umugisha, izina ryawe ndarigire urangirane. 5 yake ayake 5. Aburahamu ajana Sarai umugore wiwe. Aya, asante. Hapo tu. Natamani munipatie andiko mumbi cyanditswe wapi Ibrahimu kamita Hagai mkewe. Hehe Aburahamu yise, umviriza, hehe handitswe Aburahamu yita Hagai umugore wanje, ama Mungu kamuita Hagai mke wa Ibrahimu, cyangwa Imana imwita Hagai umugore wa Aburahamu. Kwa sababu hapa kubika tumesikia jinsi amemwoa Ketura, twumvise uburyo yarongeye Ketura, na jinsi tena Abrahamu kasema Sarai mkewe, ni buryo kandi Aburahamu yavuze Sarai umugore wanje, na Mungu mwenyewe akashuhudia kama huyu ni mke wako. Imana ibishingirira nayo ko ari umugore wiwe. Natamani munipatie hapa wapi Ibrahimu Aburahamu akamwita Sarai mkewe. Yaise Sarai mugore wanje, sheri wanje. Aya, asante. Turudie kwa ile andiko ya 23 Mwanzo 23. Gitanguye mu 23. Turudilie hapo. Murongo wa mbere Sara amaze imyaka roka 10 yake mara moja. Nuko Efuroni yari yicaye hagati mu baheti. Tarudie. Aya, asante. Swali limesikilika. Kaswali kadogo hako, naona kikosi kinaanza kujizana pale. Safi sana. Na Hagai alikuwa ni Muafrika, alikuwa Muegyptienne. Hakukuwa Mwarabu bwana, njoo hapa. Wakana mteko ngamba Ibrahim, hakukuwa ngamba ya nani, Muhammad. Takbir! Kimuuliza takbiri bisiguriki mwenyewe hajui. Ni kicha wa Yesu. Kicha wa Yesu. Aya, isigure mu Kirundi. Muhe mikro. Bivuge mu Kirundi ko bitinya. Ndategetse tanga mikro.
ukaza urumvira nk'uko nyine urabona aho mwakatu idi ingumu vugutira uwo muti rega umviza abantu baenda bahanura dufise ibitabo bijya byose n'ibitabo bijya byose n'ibitabo icyo tubuze ngaha tugitora mu kindi gitabo ni nyandiko zisobanura izindi nyandiko urahawe ikaze Ora basha karabaye karabaye basha. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka manze ndenzwe n'umwarimu ari hajya ndabona ariho bakadoga guma ku minduru n'ibihangane kuko mwarimu wawe kandi ariwe na chef wawe avuye ngaha arakuruta. Gira indero rero. Kuri ubwo rero naam abajije ikibazo cyiza cyane. Ikibazo abajije ni ndamwereka ahantu Aburahamu yavuze ko Sara n'umugore wiwe canke Imana je sijya kwabo njya ku Mana naho twari kuja kuri Ibrahimu nyene naramaze no kwazingura. Soma inyandiko mwarimu ngwego soma 16:15 itanguriro. Soma mwarimu. Hagari akamuzalia Aburahamu mtoto wa kiume. Neza cyane. Aburahamu akamwita mtoto huyo Ismaili. Ibrahimu akamwita mtoto huyo Ismaili. Aburahamu alikuwa na umri wa miaka 86. Umwana Aburahamu avutse ku mugore wiwe Hagari amwitane Ismaili afise imyaka 6. Umuntu atari umugore wawe mwavyara umwana ukamwita izina. Wakati uviza wakati Hagari alipomzaa Ismaili amaze kuvyara Ismaili acamwita Ibrahimu. Aburahamu araryohe bati ku mugore wanje Hagari no umwana yitwa Ismaili amwita iki izina acavuga ati imahantu Imana ivuge reka tumuhe rindira abo bungere mupfe mu cyari mu mugozi nigisha namureka tumuhe Imana nayivuga rero noneho jewe siko arisha matagira indero mwenye kitoroge banza bira kwa Aburahamu uca bugufi musi y'umugore wawe bitanguriro 13 murongo w'icuma ari gushika hepfo aravuga ati uzomwita Ishumayeli. Uwo mwana iyo ndawibunge uzomwita nde Ishumayeli bisobanura ati Imana irumva. None byumviswe n'Imana yakana imedi umvize Imana hana uko imubwira uyu mugabo. Soma inyandiko. Mungu alimwamuru Ibrahimu ati Imana yategetse Aburahamu na Sara akamtoa Hajiri ego kwa Ibrahimu kuwa mke wa Ibrahimu. Sara atanga Hagari kuba umugore kwa Aburahamu bandanya na Ibrahimu kwa hiyo Aburahamu kuri ivyo kwa hiyo alikuwa na hatia. Amini ninawaambia hapa alikuwa na hatia. Ikibazo ati Aburahamu kuri ivyo yari afise ikosa. Amini sasa amini ninawaambia ati emera rero ndababwiye mfite ni mwemere ndababwiye hapana kwa maana mimi Bwana Mungu niliamuru hilo. Je uhoraho Imana nije nategetse ivyo. Waislamu takibiri Allahu akbar. Imana itegetse baruvugurutsa. Imana tinarategetse ko Hagara umugore wande wa Aburahamu. Umva mane akamenda karetse sindakubona irekeregereza haragaruka. Imana niyo yabitegetse. Nta hantu na hamwe Imana birakubwira ngo rongora umugore umwe. Nimbura umwarimu w'umusomyi ndakurindiriye nga ku ntebe hanuze hano kukikwa hano uduhinyandika imwe Imana ibwira ngo genda murongore umugore umwe. Uhinyandiko hano utanu kwandika Imana ikategetse umuregarere hano ngo Imana narebye umugabo n'umugore. Oya Imana ivuga iti genda murongore pana ndagenda mureme genda murongore umugore umwe. Nijewe uhoraho ndayavutse. Enda gwa karorero Imana yatanze n'amategeko y'ingero muratunga abo bagore. Imana yatanze n'itegeko ngero muratunga abagore. Naam. Imana yatanze itegeko cyo wiyahura kuva 20 umurongo w'icumi kuva 20 umurongo wa 10 aragira ati 2010 kuvayo 2010 kuvayo aya mabwiriza Imana yatangira ku musozi wa Sinayi. Ejyatumye ngo 610 aho yihemba uwo nyene yego nako matangura yikate ukura yikate wowe yapfete naho niyo muharika wundi mugore rindira
Imana iravuze ati n'umuntu yaharika akazana uwundi mugore. Imana yabifata ngigira. Iri sibwirizwa yavuze kuri Iryo sibwirizwa yazanye Imana. ntaza gare kuvyaha kuwa mbere. Aho yasoma neza uko handitse. Mu kirundi bacavuga ngo ntaza haze umuteko we w'inyama. Ngo nuko niwaramuko hari tukazana uwundi mugore ngo ntuzoca ugabanya inyama aho usumira uwa mbere. Canke imyambaro Indira birasigura nyine hariya kuwa mbere basuma ikiro na hariya ngo suma ikiro. Iyo ni Imana ikiye bitunganya neza. bitegetse Imana ikiye bitegeka ngene bigenda. muri Taurati ya Mose. Bandanya. Irabandanya iti. Canke imyambaro yiwe Impuzu ntugabanye. Nyimba uri umuhaye 100 kigenda ugura impuzu niyo muhereza 100 kigenda ugura impuzu. iri tegeko ry'Imana. Iryo ni itegeko ry'Imana bandanya. Canke imbu ziwe. Imbu ziwe twese duhana imbu ni kuvuga hariya ni kabiri hariya kabiri. Ngize rimwe hariya na hariya ni rimwe. Nuko bimeze iryo itegeko ry'Imana mw'abapagani mwe. Niyo aramuka ateganya muri ibyo ngibyo uko ari bitatu. Uwo mugabo arivyamunanira kumugaburira, kumwambika no kumwabira ni bitatu. Uwo mugore atare kugwa gusata amahera atanzwe. Jureka yigire byakunaniye. Adakoranuwe. Bashe nagusubiza n'impano kabisa muri bibiri. Pinga rero turaba. Ngo si Imana yabipfutse. Ngo si Imana. Acagenda hariya mu ndirimbo aza kubeshera Salomo. Salomo yarongoye abagore 60 gusa. Reka tumuhe n'abandi ataratse. Yenda hariya mu migani 11 rimwe. Nyarutse. 10 imigani cyangwa ingoma. Ingoma ya mbere 11 rimwe. Reka tumusomera ahubwo abami abyumve neza. Yego. Abami ba mbere ni henshi cyane avuga kurongora abagore muri Bibiliya. Dushaka tumihajya nyine yumva neza. Nyarutse none mwarimu. Ngiye kuhashika. Abami ba mbere igira 11 umurongo wa mbere. Hasigaye umunota umwe mwarimu nturageranye. Umwe ni mutoya. Nahageze. Apo. Neza cyane. Haragira ati wewe mwami Salomo yigira mu ndirimbo z'abasani ngo ni bya Salomo. Ntasoni. Kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahanga kazi. Yigomwe abanyamahanga benshi. Ngo benshi udashizemo umukobwa wa Farawo. Udashizemo n'umukobwa wa Farawo. Yarasanganywe nibo. Banyamowamu kazi. Nyarutsa. Abaromani kazi. N'abanyedoni mu kazi. N'abasodoni kazi. N'abaheti kazi. Mu mahanga uhoraho yaramubujije. Abisirayeli ati ntimuze musabirane nabo. Ariko icagenda gutoramwo abageni. Uwo ni Salomo umwami intumwa y'Imana acarongora abagore 1,000. Wera bise kuvuze nka Emedu no musi n'umuyamana nti. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ego kweli majana ri. N'abami kazi bwite majana 3. Bari intwari 1,000. Kicha wa Yesu. Kicha. Reka abagabo reka babiti. Haleluya. Kinaeleweka kabisa. Naona mtume na nabii iko naelewesha kabisa. Naona Waislamu wamepamba moto kabisa. Karibu mtume na nabii walikujibia wakujibia. Dakika yako 5. Asubutu hawezi kujibu huyu. Aya, asante mwenyekiti. Amen. Hawezi kujibu swali langu. Na kibazo yo kwishura. Anaenda sijui kama kwa doctrine sijui namna gani kama ni kitabu gani. Icyo ni kitabu cy'abamurumu wa basigaye no kumva. Basigaye no kumva bo. Swali langu niliuliza. Ikibazo nabaji. Wapi Ibrahimu mwenyewe? Niwe Ibrahimu alimuita Sarai. Yes, Hagai, sorry. Amuita Hagai. Mke wangu. Niye yamwise Hagai mugore wangu. Amekosa. Wawuzi. Amerukia uchosimbira. Kwa kusema amemzalia mtoto. Ngo yamubyari umwana. Amemzalia mtoto. Yewe. Sana mtoto. Yose kubyara umwana gusa. N'abafatwa ku nguvu. Bahora wanazaa. Si mtoto, si mzao wa Ibrahimu. Ni mzao wa Ibrahimu, lakini Ibrahimu hakuwahi kumwita Hagai. Ni umwana wa Abrahamu ariko nigeze abwira Hagai mugore wanje, shiri wanje. Nilipatia mifano, acha tuangalie sasa mambo ile. Naguha karone kana kwereka ibindi. Sarai mwenye alimpatia Ibrahimu Hagai
rero watanze Hagayi kuri Aburahamu akasema wewe basi jiingilie akwe mke wako. Yamubwiye basi numujyambane basi yakiri Sarai ni Sarai ili ajifaidikie kupata mtoto Sarai. We iyo ronkera inyungu ujya mwana ikigwe gwiwe. Lakini bahati mbaya ariko bakora ibi ikafika wakati Sarai akapata nini mimba. Ashika Sara aronga umwana. Turudile pale kutoka Mwanzo 21 21 itanguriro anza 10. Sikia mambo iliendeka. 21:10 havuga gutya. Bituma abarira Aburahamu atirukana y'incoreke n'umuyaya n'umwana wayo kuko umwana w'incoreke atazoragwa n'umwana wanje Isaka. Aburahamu ababazwa cyane nugo n'ibyuwo mwana wiwe. Sikia sasa mambo iliendeka hapo. 12. Tuka kwa kidogo hapo. Sarai wakati anamwambia Abraham amaze kubwira Aburahamu fukuza huyu yaya, erukana uyu muyaya mtoto wake n'umwana wiwe. Hayo maneno aya majambo haikufurahisha Ibrahim, ni byamunejeje Aburahamu. Kisha ikakuaje? Arababara 12 kasema Imana irabarira Aburahamu ati Mungu akamwambia Ibrahimu reka kubabazwa, acha nivyo uyo mwana w'icoreke yawe umuyaya wawe umukozi w'umuzo wawe. Umviriza ibyo Sara akubariye byose nuvyemere kabisa kuko Isaka ariho uruvyaro kwawe ndio ruzokwikirirwa. Yes. Lakini Mungu alijua, Imana yarizi kama huyu mtoto amezaliwa kwa Hagayi, ko uyu mwana avutse kuri Hagayi ni uzao wa Ibrahimu, ni urubyaro rwa Aburahamu. Mungu akumwachilia, ariko Imana niyo mutana alisema nitakubariki, yambwiza guhezagira, atambariki izomuhezagira. Lakini akasema ariko avuga fukuza huyu wa yaya wako, irukana uyu mugore w'umukozi wo mu nzu yoza amasahani. Mungu angimwambia Imana yamubwiye huyu mke wako wa pili mfukuze, imubwire ati uyu mugore wa kabiri mwirukane. Lakini kwa sababu Mungu alijua kama huyu si mke wake, kuko Imana arizi uyu si umugore wa Aburahamu, na ndio akamwambia huyu mfukuze huyo yaya, uyu yoza amasahani akakumesurira, irukana n'umwana. Kubali hayo mawazo aliyokusudia. Ati rero umviriza icyumviro cha Sara. Sara anavyosema ikubali, ija kubye emera. Na ukisoma ukiendelea na andiko, asubuhi akatukua mbirika ya maji, mugatondo afata ibirika ry'amazi, akamwambia wewe Hagayi basi nakundi wihangane wende tu nifurushije ry'impuzu. aramubwira yeye atekera agenda, na ndio kulikuwa zamuzamu yenu huko, iyo zamuzamu yanyu mucamwi kaanza na aseme Ismaili ndio hapo kwenye shetani wakampika na jiwe akavunjika jicho moja. Utabura gutera Satani ngo mubwiza n'ingisho kurimena. Mimi sijui kwa nini Waislamu, sinza Waislamu impamvu wanangangania sana na Ibrahim na nani na Ismaili. Bafatira Ismaili. Ismaili sio Mwarabu hapo. Ismaili sio Mwarabu. Sio Mkureshi. Kandi si Mkureshi. Ismaili ni Mwebrania. Ismaili ni Mweburayo. Sio Mkureshi. Na wewe Mkureshi. Cha aho naho. Ni Mwebrania. Nikubigisha naho nyingine maana. Tuzozana ikindi cyo kigwa ngaha. Ni Mwebrania. Tage tugishirejo. Wewe Idrisa. Au tazama mtoto mwenye anakuwa Mkongomani ama na mwana uzobyara bacike Umukongomani ng'Umufaransa ama Mtanzania. Umutanzania. Mtoto tazaa wewe mwana uzobyara. Wewe Idrisa. Ni Murundi. Ni Umurundi. Sasa mwatampeleka Ishmaeli kuwa Mkureshi. Wewe ushaka umtware Ishmaeli ngo Mkureshi mwana. Na baba yake ni Mwebrania. Urahumbasha. Waislamu. Urabona. Wanataka kumwadopte. Ngo mwe ubwene gihugu kw'Abarabu. Wewe urinde wewe. Hawajaelewa hawa. Njoo upate mikrofoni utapata sawabu bwana. Asante sana mwalimu. Mtume na nabii, profesa. Asante sana. Ukifanya kazi ya utaongeza mtu wa tatu. Moja nyama ya nguruwe tukimaliza. Asante sana. Na Idrisa kana nusu. Idrisa uko na nusu ya nyama ya nguruwe tukimaliza. Safi sana. Karibu mwenyekiti wetu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imana irungikane izina umumarayika arizane uyu ajaza vango ibaze
je no kuri hagiye muvuze ngo ni professeur je byancanze kiwe muracagira nagahinda professeur apige marayika Imana irungika izina marayika izane ku mwaka ushobora gusa umugore wiwe n'umugore wa kane n'uwari mu nda marayika yashinze intaha Imana ko yarungika izina rya Yesu muri kuri Mariya ubu nawe n'umusambana abantu barafite ikibazo barafite ikibazo mu mutwe barafite ikibazo mu mutwe none ko musha iyo ndero irakwiye iyo ndero irakwiye tuzobamenyera ku byo mwama urahawe ikaze iminota 3 ubaze ikibazo abaze abapastori byanyu sinagukora mu minwe naraheza kwaze ikibazo nabazi byanyu jembe yuko mbaze ikibazo ngo mbasaba pastori ugamuteza akajagari mye bigerageza mutekanye ko utamukuruza amaboko sinzi biki ugiye kwica mu mwarimu ibyo je sinabikeneye je kubaza ikibazo mu ntege mu nyumvirizi byonda rero byonda abipastori emedavuye ngaha ngo Sara yabwiye umugabo we ati irukana icoreke yanje ariko byaca bimugorera ni igiki cyatumye Sara abwira umugabo yirukane Hagari ni igiki cyabitumye Sara yabonye Ishimeli ariko araseka n'ibyishimo byinshi kubera Imana yabwiye Aburahamu ati uyu nzomugira ubwoko bukomeye ngwiza n'umugisha kuri we Sara amaze kubyumva acagira ishari nicyo cyaje gituma abwira umugabo ati irukana iyicoreke yanje acagira wivu n'abagore mwuzuye ishari murabizi mwebwe n'abagore barabizi buzuye ishari mwarimu umbiriza amaze kugira ishari ni ukubera Ishimeli yari isezerano rikomeye ryavuye ku Mana kabiri 2:4 abigaratiya kabiri 2:4 bagaratiya n'amasezerano abiri bana nyarutsa uracavuga ati nga Ishimeli wanabwiye umwarabu umviriza ihanga rya Ishimeli ryaryo mbega nibande soma ni mubara Arabia Saudite kwanza usome yarutse twe n'umwanya aragira ati aha 2:4 ndiyo ni nk'umugani ati ni nk'umugani kuko abagore ari nk'amasezerano abiri abagore Sara na Hagari ngo n'amasezerano abiri atahava rimwe ryavuye ku musozi Sinayi ati isezerano rya mbere ryavuye ku musozi Sinayi ribyaba kuguma mu buja iryo ni Hagari mwarimu kurikira mwarimu iryo rya Hagari ryavuye ku musozi Sinayi nibyo ryakomotsemo hagarara bivuze aba bakomoka kuri Hagari turiko tuganira ndiyo inyandikira bandanya nuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya ndiyo usobanurwa ngo Yerusalemu wa none ati Arabiya ni ukomako iwitwa nde Hagari ariwe Ishumayeli babandi butuzwa umugisha bagirwa ubwoko bukomeye niyo mpamvu kw'isi nzima ahari abantu benshi ni Abarabu kandi twebwe abatunzi wasanga n'umugore wamurungitse mu Barabu kujya gukora akazi aronye ifaranga ahandi hari umugisha ikibazo cyanjye kiraje mwarimu ngoma mazi ikibazo mwarimu igise yasomye muri kuva 2010 hasome mazi ikibazo kuva 2010 none bari kundi mugore ndiyo ntazagere ku byago wa mbere hagara kwanza rero Imana mu bitabo bya Mose mategeko Imana ikati ni wa muharika uwundi mugore ukazana umugore akaba wakangahe wa kabiri cyangwa wakangahe wa gatatu cyangwa wakangahe wa kane n'Imana ibivuze niba kurongora umugore umwe ari icyaha mereza inyandiko imwe mu mategeko y'Imana aho byanditse ko ari icyaha aho byanditse ko ari iki icyaha inyandiko imwe mu mategeko y'Imana. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibitabo biri imbere yawe ni byinshi ingo
ingaha burya aha ni ku kibuga imwe ibitabo ni byinshi ayo majambo yakabanye wazee mikrofone kule mitume na nabii le murudishe kule safi sana pandas safi sana naona wewe Amidu umugore wanje ajya kuba umuyaya je ngumugabo nguyu kwa 040 ajya kuba umuyaya umugore Amida avuye ngahavuze nti niyo mpamvu icyatumye Hagayi yirukanwa nuko Sara yabonye ngo ishiba yuko aratwenga akambe n'ububeshi kuko usome 13:5 avuga ati Hagayi atangura gusuzugura Sarayi. Yego. Icyatumye rero amwirukana yamubwiye ati irukana incoreke niba byivugiye niyavuze ati ngwirikana umugore wawe. Oya. Sara yabwiye Aburahamu irukana incoreke irukana uyu muyayi umukozi nimba waruzi ko yari umukozi ni Yesu arabatirwa ni umugore. Aho nyene ati irukana incoreke kuko yaraza ati umugore wa Aburahamu ni jeje nyene Sarayi. Kabisa. Yirukanye uko ari incoreke. Umukozi w'umuntu. Irukana incoreke. Niyo mpamvu kijya gitabo mwasomye cya Alliance cyavuze ni Imana ibwira Aburahamu maze Sara aca yabira Hagayi incoreke amuhereza Aburahamu. Ni Hagayi Sara yafashe incoreke ayimuhereza Aburahamu nabwo Imana yamubwiye ati Aburahamu tora Hagayi umugore wawe. Naho ikibazo cyabagijwe niye Aburahamu yise Hagayi umugore wanje isizo ridayubama hatabonekanye mubikura hehe. Ikindi naco ikibazo kiwaje kubaza ngaha abaza rero avuga ati bwa mbere yavuze yuko ngo aba bagore muri amasezerano abiri Imana yatasezerano kuri Sara nabwo Imana yatasezerano kuri Sara kuri Hagayi 17 hera ngaho 19 Mwanzo itangura 19 isezerano ryari kwande isezerano rya mbere ryari kuri Sara. Imana iramwishura ariko kuri Sara umugore wawe Imana irazi yuko umugore wa Aburahamu yitwa Sara. Imana ati ariko kuri Sara umugore wawe ariko ageze kuri Hagayi yaguma ari incoreke umukozi umugore wawe niho ku mugore wawe niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa urubyaro rwa Aburahamu rwose ruzokwitirwa ku mugore wiwe Sara. Isezerano ryari kuri Sarayi. Ikibazo no kiwe uko ukana ni hari icyaha ntabwo warubizi mwarimu guharika ntabwo warubizi. Matayo 19 tangura indango y'amajambo ntabwo y'amajambo iravuga gutya mwarimu 19 ivuga gute ukwahukana nikubereye Yesu arangisha ayo majambo. Tekereza ukwahukana cyane ariko gize gute nikubereye iyo uzanye uwundi mugore nuko umugore wa mbere wamubonye ki agasembwa. Yego. Burya nk'abagore niba abagabo bari maze abandi bagore ba kabiri babonye ko udusembwa babonye ko mufite abarabaga mutabereye kwitwa abagore. Imana yavuze ati buri mugabo agira umugore umwe. Imana kabiri itangura 18 ngo kabiri 18 uhoraho Imana aravuga ati si byiza umuntu yibana wenyine ninge namurondere umufasha bikwiranye namurondere abafasha cyangwa umufasha. Imana ati umufasha umwe abo bandi bose nibyo yihaye umufasha umwe. Niyo mpamvu rero nababaze wavuze ati ngo maze ngo bazana ngo bagore guzanye ngo bagore ngo bahereze umituringana Muhammad wenyine gusa igihe yazana abagore benshi byarabananye kubakunda bose kumwe. Muhammad abagore bene bakunda kumwe wewe wabakunda gute kumwe uzana uwa mbere kuko umukunda uwa kabiri umuzanye uba wabonye agasema ku wa mbere sibyo. Niyo mpamvu basonye bakuririmbira ati itawezaje kutupenda wawili bizagenda gutuma ukunda turi babiri nami najua pese ubuzima najua danganya kama yeye kama ari jewe simbizi nikokuwe
umuramukura gusumba uwundi. Ibyo na Muhammad yarabikoze wakezi wa mitume 50. Muhammad ni yakuza abagore b'abangana wadogo kwa wakubwa iyo wakezi wa mitume wakubwa 50 ngiyi Muhammad ubwiwe n'abagore yakunda kumwe umvirizo yakunda cyane gusoma abandi bose. Mtume hakuoa mke kijana ila yeye tu. Muhammad yarafite abagore bose yatanga kurongora bara bakecuru gusa bara abantu bahukanye batirwa n'abagabo abafakazi. Rero Mtume aravuga ati na undi mugore nigeze ndongora mutoya nande naisha tumanuka ayayo ndio hiyo Mtume akaoa mke wa kijana ila yeye tu, hakuwa mke mwingine isipokuwa yeye wa kijana Aisha akimpenda kuliko wengine wote. Muhammad yakunda Aisha kusobandi bagore biwe bose niyo mpamvu azaji kwacina kwa Aisha abane tabashiriro boro mwebwe ngo bahereza binyana gute kandi batatabakunda kumwe wabakunda kumwe gute unamusika muzanira uwundi bagore bwana yako nakupenda atakoye mwezi wa pili bagore umugabo wamukunda yo kuzanira kabiri aba yagusuzuguye iki icyo arondera kuri ujya mugore wari ugifise icyo arondera hariya wowe wakibuze ari n'abazara kuko wayagize gute yagusuzuguye. Imana ivuga ati umuntu wese yamuhaye umutima umwe akunda umugore umwe ibyo bintu bikura hehe niyo Imana yavuze ati nimurongora abagore barenze umwe ariko Bibiliya ivuze ati Imana ivuga ati umuntu wese agira umugore umwe. Ibyo byose byari ibyaha byanyu abana ba Kayini. Mbega kurongora urenze umwe ni icyaha ego. Icyete cya mbere cya Yohana gatatu kane havuga gutya mwari icyaha cyose nukurenga itegeko ry'Imana. Imana yavuze ati ugira umugore umwe icyane iki cyarero umuntu wese akora icyaha akora iby'umugarariji. Umuntu wese akora icyaha akora iby'umugarariji. Icyaha ni cy'umugararizo. Icyaha ni kugarariza ibyo Imana yagize gute yavuze. Umuntu wese umutima umwe Imana ire mu muntu agira umugore umwe ucyugarariza tukazana bangahe babiri ubukozi iki icyaha bucumuye mucumuzi. Reka nibaza abagore babarongorera ko abandi bagore babahora iki nimutubwire icyo bamuhoye murakoze nimba mutaje gucumba uyu munsi mujye kubaza abagabo wanyu hariya muri kureke mutuzana ko ibindi bigore abana bacu bakaguma bifyeta gusa batajya neza urabona. Haleluya n'umudiyakoni arazi guharura yegerere ngahashami yegerere ngaha. Imana ikubwira ati niwaharika tubigenze ukuntu nawe ngo ni icyaha. Biraboneka yuko mu mutwe bidapanze neza kabisa. Yego kabisa. Urahawe ikaze ya mido iminota 5. Naam, hamasana bapasori mutekanya akavuya pale. Nihagire umuntu jambu amvuga minota yanjye tekanya. Tekana nyine mu bivyandiko. Tekana utiye gusa umutwe. Iyi si ntambara tekana. Bagohereza ikibanza wicara kugira ngo maruri iminota utekanye neza. Bakubise kuri bari wicayeko kugira ngo ndabira iminota byo babyiza cyane shaho. Tubahereza intebe za mwenyekiti tuzibahereza. Ahubwo intebe za mwenyekiti zavanganye n'abandi gusa. Ni kibazo nyine nyebye abakirishino urabizi nyine kwa kundi nyine. Kuba cyatereka bacyo batera inkuru n'umubirizo byo turi. Niyo ngorane. Jewe nabagije ikibazo nisunze amajambo bavuze abagabo nyabapastori. Sanja mu bitabo bitaro by'amategeko by'ishikari rya Mose. Tikume cyanaga gusoma byagezwe 2:10 aho Imana ivuga ati umugore ni wa muharika uwundi nuze uhaze umutekero wiwe bivutse guharika wabuza n'ubise n'umugore uzanyugira kangahe kabiri cyangwa uzanyugira kangahe gatatu cyangwa uzanyugira kangahe kane. Imana yaratanze uburenganzira yerekanye kwabajya baharise cyambaza ikibazo rero mumeze inyandiko imwe mu mategeko y'Imana aho Imana ivuga uti kuzana umugore arenze umwe n'icyaha nukazana umugore arenze umwe. Jamani yatanze inyandiko wapi? Yatanze inyandiko oya nukuri yazenga imidogo mwari
yamuhaye umugisha imugira ihanga rikomeye 17:15 Biblia neno nta byatsi yana muguri n'ibitabo nabyumugira Biblia neno Biblia takatifu iyo ni tukufu soma Biblia iyi nayo bazabo nayo bafisa cyo kuri bitabo Abrahamu akanguka kifudifuda akacheka na kusema maneno Abrahamu mwenyewe acharuna acharaseka je atimbe mtu wa miaka 100 aweza kuzaa mwana mbegu muri imyaka 100 yoshua kubyara umwana je Sara atazaa mtoto katika umri wa miaka 90 mbega Sara yoshua kubyara umwana mu myaka 90 afise amavuko Abrahamu akamwambia Mungu Abrahamu atasemera byira Imana ati na laiti Ishmaeli naye angeshiriki baraka yako ati Mana iyo Ishmaeli yorona imigisha yao bicharigera gute ndipo Mungu akasema ndio imani chaishura mama ati go Ishmaeli azanye imigisha ya day iyo ni imani urasha iyo ni imani mwarimu muri kirano acha yirukira kuri Adamu imani mukuramo urubavu mu mugore imubwira ko amuhawe umugore uratanyene kati nico kibyemeza ko tutaye kuri abagore ngo tware kuri we umugore ahubwo burakomeza ayo maguru uragowe ku munsi meruka bigiye turiko abagore barindwi bazogufata nubwo atakare gufise narasutagira bazigaburira ariko bateturure mwari mu bw'Yesu Yesaya 4:1 Yesaya 4:2 umurakaza umugongo emwe abarakaza igisusu soma mwarimu uwo munsi abakobwa ndwi bafite nayemeje abakobwa barindwi bazofata umugabo umwe bazofata nayemeje bakubwire bati tuzokwira icyo kujya byacu ati kwiga baraso tuzimenya tuzokwiyamba impunzu zacu no kwiga igitagirira tuzimenya kimwe gusa uduwe kutwitirwa izina ryawe uturabahereza yarasanye nurayume mu cyumba nawe uduteturure nawe giriki ubateturure emeje urakaza umugongo uragowe ubura ukaza mwarimu none ko base kubarongora birabaje mwarimu ashavuga ati mu bagore ba Muhammad ngo yahaye urukuro cyangwa ni Aisha acayibagira ufise abagore batatu bane bose ntabwo bakunda cyo kimwe kubera ki mwarimu hari umugore ashaka ko umugabo ubwo yakashaka atangwa kumwenyura no guseka akaguhamagara my sweet my king my love my umuzina bwiza akaguheza nakabizu nakakanu kubwenge mbega mwarimu bibiri byemeza cyane byemeza gusa mu byagezwe 2:15 abagore nabwo bakunda cyo kimwe so batumva Bibiliya nayo n'abana wabyaye ubakunda ariko si kimwe n'abana ngo bakunda cyo kimwe bana numwe basingire yitwara navuga hati so batumve umugabo ni yagira abagore babiri n'Imana umugabo ni yagira abagore babiri umwe akaba inkundwa akazi umwe kamuhereza urukundo rukwiye aruguhereza urukundo nyago ubundi akaba intabwa ubundi agashabira ko atazi gutanga keyene ari magore ageno bakiriso kandi bo biyobyaye ko umuhungu w'ikura ego akaba w'intabwa niyagera kuraga ntazahindura umwana w'inkundwa akazi kuba wo kumfura kuba wiki kuba w'imfura Imana ishinze nayo ko abagore batokunda cyoki genda uhatabure kandi ni nyandiko iri mu bitabo by'amategeko genda uhatabure ikibazo nukeba mu mutwe batiga kabiri na bitabo mufise ibi byo gusoma icyanditse mu gitabo muri Bibiliya frame ugacuhakana igitabo kandi cya Bibiliya ari Bibiliya ugaciyakana hamukazana bagize ati nzokagendana agakiza k'Imana we nzokage kandi byanditswe ibyango bipinga muragowe